ini kalau menjadi kerpa nak kita jom kinong sosnom yang berkantan kerpa jom kanong ko sesi buat kerja distrik baru kuin nak kita berkentai dengan trailang berkaitan dengan health department nak kita berpeluang ya kene campaign kene jing ai vaccination ya ki kelung ki nalu ndai penai kat sansnem kabagi khot kene ka measles and rubella kabadi ke vaccination ke jing ai injection kabanyada na di pang yang persip kaba ki kun ki barit ki juri ini kita kadau di kerpat dalam seluruh pun menunggu jangan terlalu boy ya ki juri pa ki long tumi ki long pa ki soha ban ai ke jing trailang kenang mengenai campaign kat long kabajau nak kalau ibu punai yang pun isi ni semua. Ka St. John Secondary School Jentru kala pelong ka program Recreation Week kumjuru ka program Parents Day kum ka jing elum nelang banwara ya ka jing e jing eteli bar ka jing student aktilang ban pentiu ya ka pule ka puthi hakane ka program lawan ban sakilang bar kumjuru ban pensit pencengan da ka kong Magdalene Saukmi Maulong ka badai ka para jong MLA ka Umsning Constituency uba VS Nongbet DSEO ka district ka kong V Varjri principal ka St. John Secondary School lembat kikmi kikpa kinohikai bat kumjuru ki kena school. Hakane ka sengi la pengipu iping yakane ka program lengba ki jingroi bat jingshan na ki kena school jong ka St. John Secondary School. Madam, ni don ki kena school saus pa nriu posan ngot. Bat ni lasdang ya ka class 10 SSLC examination la khatsan snem minta. Bat na kini ki khatsan snem bangila appear ha ka SSLC examination. Sausien ngila yo ya ka 100% results. Hagiway bet kipor ngirayo 80% above. Like no, Shisian ASEAN bangirayo 60% above. Hakabayo day bat kani ka school. Ni don ro ka Bharat Scouts and Guides unit. Hakaba kila don anwat ki kana shinrang ki scouts. Ibarayo ya ka Governors Award dang minhinin hi ka sngi. But hakani ka school jongi ni don ro ki sports person ki bala pau shakmat ni la don menshua bakila mino ki bala ship benta ka district level ka state level but ha ka national level but mintaru ngi dang don ya sports person uba pau khmat omtang ka district jongi henrei bala ship benta ha ka national level but kumban itho ya kani ka jingla shitom jong udi khanna samla us kemlang suba ubala lechim benta haka 29th East Zone National Level Junior Athletic Meet 2018 ha Bihar ubala long gold medalist haka 8,000 meter race but menta kumne ngin itho ya kani ka jing job ka jong u da ka jing ice mu bha jongi ya kam memento bat ya ka Jajing ai subha na kaliang ka school dengan khot subha yo kemlang suba ban subha ban wan shakmat bat ban yo pdiang ya kani ke jing ai subha na kaliang jong ka school na kakti jong ikong Magdalene S Maulong hangni ni sakilam ya kani jing yo jing kai jong kemlang suba wala job ha kaliang ki school so ulang ra buram ya ka jela kidai kalawe jongi Kidai kita kilawai jongi kiban sa mi peli hagi jaka jongi baro tegum ta kublai shibun but kaju kaporo kapanpau kijing sungu ne kijing ai kublai bekarpan ya kasa tapong kaba kilapan i ni mentang ya kijing syat ya kijing rawai ba pimlong shu kibaduna dan rei kilalong kiberkat kerdan bat kiwe de ki distrik kumasyalong Bane kumba kiwe jaka jo ke district. De kublai shibun ro itu gilang syar. Kibala syar internet kamtam bikla syar karo nyahabai kublai kerpan iki ba pidun kita kasam. Kumat syethu epi baro amne hari boy district jungi abang adai ben pe iki school baro amne. Ayi bang buan ki medium. Ki kasi medium, karo medium, ki Assamese medium. Wat kibang kali medium ngidon hang ni ta dondro ki
karbi medium. Kamlong ke basuk. Rega pet kena kuma ke area bernihat. Ya mix population. Don't look judge benrio. Regi kena pakilang intelligent bah. Kikren barok bijat kitir. Balai kidan dah kasar. Kidan dah kata talent. Kebau balai raai ki. Bagi penpap sisya bakinang. Kebaik kalau nyanyi mau dalai tangkaro lahap siang. Mimianang barok kitir. Kita kata hab yanang gijat kitir barok. Mar balai kan menrai communication kebabian. Ngapan maaf lu nak liang MLA. Balap hak kajing ai boleh ke pekerpang ye pi baro hakani kesini. Bila kuat di dan lang pi hakani kapreng kani kesini ke pekerpang ke jong pi. Hendai dan hakamet dan kapreng kamet ke bamshat bamkia. Lakwa but I play ru iki brother. A big thank you to the brother. I play shibun ki jingwai ki jingshat ki pekerpang ke jong kana baro hakani kesini. Kumakatin nongway boong. Parents are God's greatest gift. Ikimi ikpa, kilong ay, kibakar pantam, kibablay la ay hingi. Kilong ru, they are great mentors. Kinong sandur, but kinong sandur kajingim kajongi. Parents are great, God's greatest gift and great mentors. Kinong hikay, ikimi ikpa, kibaa kajongi. Dikumta, piki kuwan, piki kana school. Kita ban kongus neng yaki, long shisha kita kiklur, kibating shan haka jaka kaba pipi don. Kaspa kamtoy, klam kajing nang kajing start. Piki kun waktan na ay kajing tray shitom, kijong kikimik pa. Kilong ru, kikimik pa, kilong kum kipaya, bakibu lum haka jing im kajongi. The parents are like God that help and guide us. Kilong kum kiblay, but ni day ban buro miki na malada pensosi yaki, long kum pensosi yaw blay. Saint John, Angurong Yaupa, Unang Dagi Kun Svet Kun Ramli, Nam Jong Un Yin Perto, Nam Jong Un Yin Pentna, Kajing Yin Bajing Krelu Ayagi, Don Bosco. I would like to declare that the closing day of the St. John's Traditional Week and Parents' Day has come to an end. Thank you.